салом алейкум. алейкум ассалом. бародар Муҳаммад Иқбол, умедворам ки хуб ҳастед. Ташаккур бародар. бародар, як чизро пурсидани будам, агар иҷозат бошад. Хуб, бале, бифармо. бародар Муҳаммад Иқбол, ман бисёр ҳамин барномаҳои шуморо тамошо мекунам. бисёртар дар бораи мардуми Тоҷикистон, бисёртар дар бораи Тоҷикистон суханҳои нораво мегӯед шумо. масалан чӣ суханҳои нораво гуфтаам? агар дар Тоҷикистон дар 24 соат 16 соат свет аст, гуфтам ки лаънат кардаи Аллоҳ Раҳмонов барқро ба мардум бидеҳ. оё ин сухани ман нораво аст? мардумро ба зиндонҳо 70 сола мӯйсафедҳо 80 сола мӯйсафедҳоро ба зиндон маҳкум кардааст ва онҳоро бо тавсияи Созмони Милали Муттаҳид раҳо ва озод намекунад. магар ин сухани ман нораво аст? миллионҳо доллар барои харҷҳо ва маросимҳо масраф мекунад ки накунад ҳамон масрафҳоро барои мардум пул бития. пули нафақаи мардума 120 сум, 115 сум, 200 сум накуна, пули нафақаи мардума боло бикуна то мардум ранги инсон зиндагонӣ куна. оё ин суханам норавост? конститутсияи Тоҷикистона таҷовуз кардааст, ба монанди падгузникиш кардааст. ба монанд акто адабӣ гап зади, манам агар ранги адабӣ гап занам. конститутсияи Тоҷикистонро ба монанди падгузник кардааст. ҳамун конститутсияро барои чӣ ба монанди падгузник кардааст? ин лаънат кардаи Аллоҳ худро барои 5 бор ҳам ба овоз мондааст ва боз ҳам мегӯяд ки ман наҷотдиҳандаи ана ҳамин мардум ҳастам, барои дар ҳоле ки мардумро ба ҳалокат бурда расонида истодааст. оё ҳамин гапҳои ман ғалат ҳастанд? марҳамат, гап зад, адабӣ гап задӣ, адабӣ гап задум қатӣ. адабӣ гап мезанӣ, адабӣ гап мезанам қатӣ, то ҳама бифаҳмам. бале, бародар Муҳаммад Иқбол, гап зад. аз дурӣ гап задан осон аст бародар. қасам ба номи Аллоҳ ку айтида маълумотои зиёд дар Тоҷикистон да ман ай. қасам ба азамати Аллоҳ ку нуқта ба нуқтаи региону минтақа ранги СС да хабар мераса ку анам та да ман маълумот мераса. фаҳмидиста? бародар Муҳаммад Иқбол, гап зад, гап табза, гап табза. мегум ака намешава ки худат биёи Тоҷикистон. мешава. амир Раҳмонов брава миём. амир Раҳмонов брава миём. амир Раҳмонов аё меқапем рӯзиш мекунем миём иншоаллоҳ. тамом. то кая давлати хита пас мезанад? ман давлата пас назадам. ту фарқият байни Раҳмонови палиди лаънат кардаи валазинои худозадаи оқипадари даюса ай давлат миллат фарқ ки Раҳмонов я даюс валазино оқипадар худозада бадбахтай ӯ давлату миллат нест. я одаме ки ҳуқуқи президентиш тамом шуда, я давра ду давра буд тамом шид ва коре ки анҷом додааст бояд ки стоп монад, бояд ки давлат иваз шавад. тамом. Раҳмонов давлат нест, Раҳмонов миллат нест. Раҳмонов я лаънат кардаи Аллоҳ, я одаме ки дар ПТОи душвортарбия тамом карда, я рӯғандӯст буд. ҳеҷ касга набудӣ, ҳеҷ кас нестӣ. این بازوری با کشته قدرت گرفتگی است. تمام. باید برای قدرت لعنت کرده الله. اکا محمد Иқбол. بله. یک چیز باید قید کردن با مورد است که امی دولتی نوتینجی مورا اول امی شخصیتی بزرگ تنجی آرام کرد. یک چیزی دیگر رو من هم باید با مورد هست که قید نمویم. لعنت کرده الله هرگز دولت ما را تنج نکرده است، بلکه وضعیت ملت را از بد به بدتر آورده و وضعیت را وخیمتر نموده است. ادبی گپ میزنم. برای که تو ادبی گپ میزنی. بله. آدمای پیش میگن کج بشیوه راست بگو. قسم به عظمت الله هایی که من رو کج شیشتم، راست شیشتم، در حالت خواب و بداریم راست گفتم. اگر رحمانوف خدمت به این ملت کرده باشه که من نام میگردم. ای بچه شکرانه تینجی نکنه. من شکرانه شکمی کلان رحمانوف قطعی 7 دختر چند هزار دامادش کنم. من دیوانم شکرانه میکنم. من شکرانه کنم که رحمانوف رستم برای دختر ملت تجاوز کنه. من شکرانه کنم که تخمینه قطعی کلیاپاترا و قطعی آزاده و قطعی نگرجان و قطعی آزی بار ایزنی اشرف معلومات راست دیگه. ایزنی اشرف های دختر دیگر رحمانوف چطوری اودیخ میکنه میگرده. اوزی ایناونو معلومات راستی دیسته. فهمیدسته؟ با همونا را من بگردم بگم کی؟ من بخیزم بگردم بگم شکرانه انا همین 7 دختر و داماد های امام علی شریفویچ کی ملت را هورات و تاراج و
با یک ماه برده ایستاده‌اند. رحمت شکرانه به آن همین پیشوا که 3 میلیون تاجیک رو مهاجر کرده است. رحمت شکرانه به آن همین پیشوا که یعنی که آد رو 300 سوم و مردم رو در ببرقی گذاشته است. ما برای چی شکر نکنیم؟ ما دیوانه نیستم شکر نکنیم. کدام شکرانه میکنه او آدم یا از اسلام خارج میشود. والله قسم این سخن الله که اگر طاقت کردن در ظلم و ایستادن و یعنی که چنانه که در این مورد احوال زیاده در مورد این که یعنی که افرادی که طاقت میکنن صبر کردن در نزد شدائد اون چی که از جانب الله آمدگیه. والله قسم تو اگر این ملت تغییر نتیه حال خودشه هیچ و حال این ملت هیچ کسی که تغییر نمیتیه. ای عثمان برای ما ملائکه نمیفرسته که حال ملت تاجیک تغییر بتیه. انا بچکای کلو بچکای قرغن بچهای 5 انا مردم تاجیک مردم سوخت مردم اسفرا مردم باباجان غفورov مردم مسچو مردم استرافشان باید که یعنی بیدار شوند آگاه شوند که دشمنی یک جایه دولت ملت و مردم تاجیکستان رحمانov و عائله به صاحب او ای. انا بعد ملت ما و شما آزاد میشود. انا بعد ملت شما رستگار انا بعد ملت ما با خلاهای بلند و با یک دولت پیشرفت جهانی بدل میشود. تا وقتی که رحمانov و سلاله به صاحب و نسلی خبیثه و نسلی که اون یعنی که یک نمیدونم که اونها یک عفریت آمدن وطن و ملت ما را در گرداب بلا قرار دادن. تو اگر از این یعنی که شجره خبیثه خلاص نشوه این ملت این وطن آبادی نداره. ها که خیلی قطعی گپ زدیم در گلی که سرقه داره که تمام برا که استراحت کنه بگو که نشی اوخی دیگه گوشت کردم وقتی برنامه را زیادی باید گرفتی 7 منوت خاطر گپ زدم. بله گپایی که خودت توضیح زدی کوکا الو گوشت کرده استم گپ زد خب کنم میگوی که گپایی که خودت زدی 30 سال پیش اما یکی از روبرای مخالفین سید عبدالله نوری همین گپا را زده بوده مردم الله رحمتش کنه الله رحمتش کنه. شما نام او را شما کو وقتی نام استاد نوری میگیره اول برا وضو کو غسل کو بعد میون نام شو بگی یکمش دیمش که او آدم نه ولدزینا بود نه 7 دختر چند هزار داماد داشت یک مرد شجاع یک مرد مبارز یک مردی که رحمانov فریبش کرد دروغش گفت در امضای سازشنامه کرد که لعنت الله ملائک و مردم تاجیکستان با اون شخصی که با این سازشنامه خیانت میکنه اولین خیانت رحمانov لعنت کرده الله. من سازشنامه در مسئله 27 من تو 26 میدونید دیگه 20 بعد وقت من نمیگذارم.